pasakurun wak bagua nisqanpi wak yunka laupi wawqillaykuna panllaykuna chayshik panchaninchikqa mana ima ruwakuyta atisqañachu riki qunqaychallamanta kitarapunku chay wayqachanta hinaptin riki chayta ruraruspa motopi ayqikurusqaku riki chay mana allin runakuna chayñataq riki manam kunanqa hasta aya wasikunatapas respetankuñachu kay suwakunaqa hasta aya wasikunatapas suwachkankuña chay aya wasi ninchik chay funeraria nisqanta chay funerariakunapi chay cajonkuna kachkan riki tukuy riki chaypimi kachkan chay velakunapaqpas chay llapa imachankunapas riki misachankuna chay machankuna pisachankuna riki bueno entonces chaqaya kay suwakuna kay waralpi chay pasakurun asaltarusqaku funeraria nisqanta mana paykuna mushakurqakuchu chay cámara seguridad kasqanta chaysi grabasqa riki lliw imam haykam rurasqankuta imayna haykayna rurasqankuta riki chay suwaspanku riki wawqichallaypanchalay chaypi empleadokunata balata qhawachispa riki imachantapas kitapurqa y chay suwayta tukuruspañataq carronta apakapun chay furgonetanta riki yachqanchina funerariapa karuchanqa riki qipan campo chay ataúd yaykunayuqmiki chaylla yaykunpas mana ayllukunataqa panchu riki entonces chayniyuq riki wawqillaykunapas yaykuna karqa y chayta apakapunku funerariapata kay mana allin suwakuna wawqichallaypani chaynan suwa delincuencia mirakuchkan riki wawqichallaypani sapapuncha kaytapas aclaykuspalla huk iskalla churaykamun llapachanta churamun chayllamanta tukuy tutarimakuswan kachkanmari tukuy riki asaltukuna chaypi puanchinakuy hayaq kimsata hina akllachaykamunchik wawqichallaypani chalay chayniyataq riki kay ruwanapaq hinaña llapa suwakuna waka puno lawpi chay suwakunata hapirunku chay suwakunaq riki carruta suwasqaku balawan carreterapi chay carretera interoceánica nisqanpi pero ichaqa llaqta runas manaña riki aguantarunñachu chay sunapi seguramente siempre suwapayanku riki hinaspas muyuruspanku chay suwakunata hapirusqaku hinaspas halaturuspanku allinta majarusqaku hinaspan chay justicia popular nisqanta rurasqaku wawqillaykuna pallaykuna entonces chay suwaskanman kasqa tayta Josué Anco Apasa y paykunatas chay Olaychea llaqtaman apaspanku chay plazaperaq halallata purichisqaku kaynatam suwakunataqa ruranchik nispanku chikutispanku maqaspanku purichinmanku kasqa chay plazaperaq wawqillaykuna pallaykuna llapa runapa hawananpaq chayñataq riki nin chaypi kachkarqa llaqta runakunapas hawaspanku y ronderokunapas chaypi kachkarqa mana kitakurqakuchu ni ronderokunapas hasta anchiki allinmi nispa nillarqaku riki chay ruwanapaq hinañam llapa kay mana allin delincuentes suwakuna wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa llaqtakuna reaccionachkan sapa punchaw chaypi wakpi llaqtakuna reaccionachkan porque mana aguantachkankunachu llumpay sunakuyta kay hukpas arquipapiña kay arquipapi chaqaya vecinokuna kañaykapunku carro challanta riki chay suwapata kay asociación transoceánica nisqan lawpi chay distrito Caima nisqanpi riki autota riki chay tico nisqanta taxa carrochata chay tikuchata pukachachu ruyaqchachu imanaqa pero chay tikuchatas riki kañaykunku wawqillaykuna pallaykuna astawanqa riki kay carro servikun chay suwakuna imatapas suwananpaq nispa riki sutinchamanku kasqa kaymi chay suwakunapa carron nispa wawqillaykuna pallaykuna aspas kañaykapullasqaku chay carro challankuta chaysh kay carroqa kunanqa paqway manaña servikuq kaqaya nallanña imaynam uywata riki halaturunchik nispanchik paqway aychachanta riki uruchakunapas imakunas mikurun tullu challanña chayna kachkan kay carro paqway tullu challanña
yaqa esqueleto ninchik ña yaqa chaynallaña wawqillawan kachkan kay carro manaña servikunñachu ni chatarrapaqpish bueno fierruchankunaq servichankunchik chatarrapaq ligawan manaña paqay servikuq porque a veces ukunchankuna kan pisachankuna kan chaytami kay chay chatarrupish hurqushpan rantichakun ligawan solamente fierrullaña kidarullasqa wawqillaykuna pallaykuna chayman seriki kay Policía de División de Investigación Criminal de Benque, Eduardo Vázquez Acaro, parece que haré chaypes suelta unas jaco chay balón de gas nisjanta, televisor, equipo sonido nisjanta gainas chay carrope apayangman koreki kangman kas jaricao chayta muchos banco koreki vecino kuna chay carron tenta y caña y capular jaco chay no hojillegona palegona pasa cuchillacta con reaccionachka arquipapish chay no puno peja siempre puntamantam a car jaricao incluso historia manjina kachkama hasta libro pasicao chay na llaqta manan aguantas pan aperos pasuakunata wanchir caso de Puente Ovejuna ricao Puente Ovejuna chay taruaran ricao y kachkan más libro kona y chay na mikao llaqtanchikuna peja punta kuna matapis man historia con atacaja ingunan manani que autoridad mananyari que estado nanachikuanchikcho y chayna perike kayna llaqtañari que reaccionachka mawqichalay panichalay Bien, wawqichalay panchalay más willaku erika manachi accidente de tránsito nisqanmanta rimarichkas paya rimarillasunchik kay hasta riki chay hacha politikunchikunamanta wawqichalay panichalay kay Perú Libre nisqanpi riki como achkataña minuciaron achka junta hikachkaskunanja nada challaña atensikunanja manaña pitaps maytaps kacharita munankuñachu kay Perú Librepi kay mama Margot Palacios kay congresista por Ayacucho nisqanse karunchakuytaña munan ri kay Perú Libremanta ña presentanmaña karqa kay 31 de mayo nisqanta renuncianta ri kay Perú Libremanta tenqa ya killaykamuchkanña natensikunankamma mana hupunchu chay lluqsikuy munasqanta allinmi lluqsikunkiña nispa chay papellataya chay renuncianta mana huyta munanchu chaysi que paynichkan kay Perú Libre ukupim secuestrasqa kachkani mana munañachu kay Perú Librepi kayta pero kaya fuerza hina kay ukuperaq kachiwachkanku nispa rimarin pero kay Margot Palaciosqa incluso aklasqataq karaq como vocera de Perú Libre imataq chay pasaron imapichikman acuerdo chukaron chaynapi riki renunciaypi aguanakun rikao porque ha sido vocera hasta vocera manchayna renunciayta munatincha ama lluqsikuychu
antes vocera kanka nispach ofrece emarja copas. Chaypis kanmanta bueno, imagina situación ka compas kikincha yachan imagina haykaina kasqantapa rikao pero manas chay imagen grupo de trabajo nisqantapas ruwananpaq hinañachu nispanirikao kunanja Elizabeth Taypi payñariki nueva vocera del lápiz kasqa manaña kay mama Margot Palacios ñachu chaykama chayachkan kay constakunarika hayka renunciataq kan mana kay Perú Libre kullapichu sino yaja llapallañ partidokunapi excepto Fujimorismo llapi mana renunciakunaq kanchu pero wakiypiqa hasta Renovación Popular pipas incluso Montoyapas renunciakurunña chay tayta Cuetopas renunciakurun chayna llapan partidopi pero más tarde renunciakurun kay Perú Libremanta qallaykuyllanpi rakikururqaku chay amawta kastakuna magisteriales nisqankuna chaymantaqa poco a poco huknin renuncias yaqalla tukuruchkanña kay lápizkunaqa chaypaq yaykunku atipanakunku rikao llaqtata engañaspanku yaykurunku kunanñataq ukupiñataq chay aguanpi kakuchkanku bien wakuchallay pani challay mas rimariri kay programallanchikpi kay tayta Martín Vizcarra nisqanta riki denuncia constitucional nisqanta churaykullanku kay Fiscalía de la Nación imamanta astabanja payta riki tuqpichkanku qamqa chay Odebrechtwanmi riqsinakuranki nispa payllamirqa manam riqsinichu nispa rikao chayta rikikuna hayparunku hinaspa riki denunciarunku constitucionalmente manam kacharinqakuchu kay tayta Martín Vizcarrata kay Fujimorismo manam siempre imakunatapas churamuchkanqaku pay ama libre kananpaq porque Congreso también Fujimoristakuna wichqaron chay mantami payqa maqtacha chiqnisqa Fujimoristakuna chay cuello blanco nisqankunapaq son vengativos chayna kanku chay runakunaqa mana paykunawanqa tupasuanchu tuparon ya son vengativos hinaspa wichqarun punkukunatapas hasta uchku asiptiachisunaykama chay proceso nisqankapas ruwasonki chayna kay wiraquchakunaqa pero sichun chaypi uchallikurqa mana allin rurayman churakurqa suwakurqa colegita kushkanchami está bien proceso kaykachu allinmi ñuqamantaqa allinmanpas pero chaynata ruwachunku mama Keykumanta qallaykuspa Keyku kikin Alberto Fujimori llapallan congresistas llapanta chaynachunku imaynama huk iskayataq aklaykuspaq paytari paytaq mana payqa runanchikmi ama paytaqa denuncia constitucional presentatinkupas ama chay denuncia constitucional pudirichunchu runanchikmi nispa mama Boluartepaqpas qanchis pusaq denuncia constitucional kachka 8 denuncias constitucionales ni mayjintapas apuntam apayta munankuchu chay denuncia constitucional kunaqa pichakurunku sikinkuta y guardaronku ni hawarinkupas comisionllapi mastaq lluqsirimunpaschu chayna pasakun awqillaykunapa chaymi chay justicia upa justicia rikao atiysapa runakunallapaq munaysapa tukuqkunallapaq chay munaysapa tukuqkunapaq kanchu justicia paykunaqa justiciawanqa sikinkuta pichakunku mientras llaqtapaq y chay enemigo político nisqanpaq mana paykunapaq hinakapi o contran kaqkunapaqa todo el peso de la ley leymi kaynatanin ley nispa constitución kaynatanis constitución mahapipakuykuspami paykunaqa utilizanqaku chay atiyta chay hukninta paqway yanqachanankupaq serichinankupak chay justicia chaynata rikuq awqillaykunapa laykuna kay Odebrecht chaypi exfuncionario nisqanriki del Ministerio de Economía y Finanzas tayta Samuel Camposano payta riki niykurunku
pusaq wataya uchku wasipi tiyakuy nispa ya chay caso Odebrecht chayraq kay proceso puririshkan nika allichaymantan chay justiciakuna purikun nika 8 años de cárcel para ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Samuel Campuzano Dulanto payriki karqa chay qullqikuna chasquiq chay Odebrecht manta en España chaskispaña tariki huqriki patronninman jefenman presidentinman ariki chay rakinakuqku seguramente rika comisión llanta kayta chasquerone kaychatay ñuqapaq kayñatami hampaq nispa chikiruraq rika chay qullqirayku chaykunatapas ruraraq riku wawqicharaykunpanchak pero kaqay justicia chayraq haypaykurun pero ñuqamantaqa ima chay pusaq wata challaq chay cumplikurunqa pues watakunaq aprovecharimanchik chaymantaqa ima pasakunqa libre lluqtiramun hinaspaqa kaqlla munasqanta ruwakunqa rika llapa runa manchakuna pero mana chay justicia administrarkanchu nishkarqani llapa runa manchakunapaq allin ley kaspaqa llapallan mana allin ruraqkunata watuchaspan riki uchku wasiman apaykunman chayna razonmi ama nispa wakiqkunapas chaypi yuyaymanaspa ama mana allinkunataq ruwanmanchu kunanqa nada justiciaqa pim kaqpaqmi mana paykunapaq hina kaqpaqqa justiciapas kanchu solamente injusticia chayna siempre rimasaq wawqillaykuna payllaykuna wakiqkuna ninqachik al fin se hizo justicia nisparachik kusisqaraq ñuqamantaqa mana chaynachu wawqillaypani chale chaynata riki tukuchaykunapaq kay lawmanta tukuchaykunapaq tayta Alberto Fujimori tamiki ama kutiykunanpaq imaynata haykaynata ruwaspapas kay congreso hawapi kachiyta munachkan incluso kaykuna kaptin hasta Alberto Fujimori ninku rikaw unquq tukuruspas clínicaman aparachikun operachikunanpaq may chay foto operasqanku may chay foto chakinpakikusqan may chay foto kamapi waqtapasqan chaymi wakiq nisqanku chayqa llullam nispa nima nirqaykichik tayta Alberto Fujimori kachkan usipi wañuypatampi pakikurusqanrayku chakin pakikuru takakuru nispa niskarqaykichik pero wakiqkunam nisqanku chayqa llulla may ima fotollapas lluqsimunchu porque chiqap kaptinqa chay fotokunachiki cierto puririkuchkanman llapa runa llakipayaspan riki pobrechalla nispa ninallankupaqpas o wakiqñata enemigo políticos kunataq kusikunanpaq rikaw chaynami chiqap kaptinqa rikaw manchakunkuchuma pero llullataqa pakankuya chaymi nisqanku kunan pakachkanku kay Alberto Fujimori manam unqunchu manam usipichu astawanja chay nispallam naman clínicaman aparunku ama chay paypa contrampi mas rimaykananpaq incluso fotochakunapas puririchkan rikaw gracioso fotochakuna puririchkan kunanlla justo churaykamusaq chay fotota y chayna kay justicia wawqillaykuna panchallaykuna kaypi aquí está kay foto un meme ningun kaynakunata kaypi kayna kachkan cuando se entera que lo indultaron wañuypatampi apaq wañuchinaspaqa hatarikoron sayakoron alguien puriku cuando se entera que van a revisar su indulto revisas ahí como nispaniptinqa kaqlla alguien sayachkaspa ya silla piña cama piña buena actuación nispataq niskanku rikaw y justo chaypas kachkan otro meme también creo que tenemos chollo nispa película rurachka hinarqa chaynata ruranku riki bueno wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi wawqichallanchik siriki wichiykullan wasi ruwapakusqanpi hinaspa riki umanpa chayaruspan wañukullanman kasqa kay wiraqucha riki ya suqtachunka iskay watayuqña paysi riki segundo pisomanta wichiykamullanman kasqa wawqichallaykuna panchalay chay ratuchalla umanpay chayaruspan wañukullasqa pay como albañil llamkapakullarqa kay pasaje Los Higos Alameda Independencia nisqanpi chayman siriki churin warmi churin chayarullarqa hinaspanja hawaykusqa taytanta kamaslachik hayarqaku kaynan pasaron taytaykita niptin riki warmi churinta hayaykutinku chayaruspansi taytantaqa tarirullasqa wañusqataña
pampapi chaysiriki chay ratulla yanqaña aguanakullasqa manaña ima rurakuytapas atisqachu taytanta wañusqata rikuykullaspam paysiriki tayta Paulo Andrés Yaranga Tineo payriki nin bueno rishkani llamkaq kay llamkapakuyni kachkan chay llamkapachakuytaya tukuykamusaq nispa riki como cualquier albañil riki lluqsirqa wawqillaykuna pallaykuna nirqataqa amam preocupakunkichu chay llamkachaykamusaq hinaspa ganachakaykamusaq porque tukupachaykunallañam kachkan nispas wasimanta lluqsimullasqa imanariki kayna wichaykamuspa wañukunantaqa yachakullarqachu ni warmi churinpas warmi churinriki rirqa qatiparqa mikuytapas pachuriqapas a veces chayna mikuykunatapas parik ayllukunaqa rinku rik albañilmanqa rikaw chayna churirqapas imaynaya kampas pero ichaqa riki chay warmi churin tarirullasqa wañusqataña pampapi taytanta riki chayna llakiykunan pasakun wawqichalay panichalay kay Huamanga llaqtanchikpi chayta riki kay accidente de tránsito nisqanmanta rimasunchik ari kay accidente de tránsito wawqillaykuna pallaykuna manam tukuchkanchu kay Cruz del Sur yakaykuychupis allinta llaqtamasinchikkunata wañurachin rikaw y kunanja tawata kaqlla wañurachin kay Cruz del Sur chukaron wawqillaykuna pallaykuna en iskay empresakuna hinaspa chayta ruraron riki tawa wañukuykaron achka kirisqakunas kanman kasqa wawqichallay panichalay kay Cruz del Sur imach pasachkanpas kunan allallin accidentekuna rurachkan porque manam ancha kay Cruz del Sur accidentekunata ruraqchu manam ancha ruraqchu eso es Molino aquel empresakuna nejku chay empresakunaqa llumpay laqlañam chay puro accidente nispakuna nejku mana chayllachu incluso sasuykunapas kaqriki sancionkuna kaqriki chay empresakunapaq y a veces runakuna manchakuqña chay carrukunapi riytaq kay carrukunqayta wichaykunqapas nispakunaña riqku rikaw barato kasqanrayku hinata riqku rikaw pasaje kasqanrayku pero kay Cruz del Sur chayñataq riki chay Sibam kay hukninqa Sibam kay Huamangapi wañuchiq pampachaykullachik kay Huamangapi wañuchiqqa Sibam kunanñataq Cruz del Sur chay empresakunaqa seguroymi kay pasajepas cuestakullanraqtaq ancha cuestakullan kay Cruz del Sur chaynataq Sibapipas kay tal empresa wawqichallaykuna panchallaykuna chay accidenteta ruraruspan runa masillanchikkunata wañurachillan riki chayllachu kay accidente rikaw kay accidentemanta rimarispaqa kay empresa San Martín Cruz del Sur chay iskay empresakuna chay ñawpaq pura riki chukanakurur hakku rikaw chaypinin riki tawa wañukuy chunka qanchis niyuq kirisqakuna chayqa qayninpa miércoles punchawman qayna punchaw miércoles punchawman chayqa pasakurqa kunan juevesllapi kachkanchik y chaysika kay kirisqakuna riki hospitalman apasqa kallanku rikaw a ver kay kirisqakunata ñawinchasunchik sutin ñawinchaykusunchik a ver hinata Mary Larico Vélez 39 años Javier Cuellar Olarte 47 años Arquipeña Marcelina Choque Torres 58 años Cusqueña Bastián Leson Francia 24 años Irma Quiroz Cornejo 72 años Flavio Romero Ceballos 34 años Arquipeño Almendra Curo Núñez 25 años Puneña Daniel Fernández Vaca Arquipeña 46 años Néstor Tobás 56 años Arquipeña Hernán Pérez Sarmiento paita Juliacama Parón Coningao María Ceballos Delgado 65 años Arquipeña Rolando Fernández López 49 años Arquipeña Kelly Vilar de Choquehuanca 27 años Arquipeña Jesús Arenas Guairaya 43 años Arquipeña Dino Pucoaca Mancha de 55 años Víctor Hernández Canam 42 años Irma Quiroz Cornejo 72 años Irineo Tito Casilla 37 años chay konan chay kirisqa kunariqa wawqichalay panchalay
chakuykunaqa sasa chakuykunaqa mana lluptillawachkanchichu wawqichalay panichalay kay Huancayo illanapipas chaqay camión cargantin jajatari purullasqa kay centro poblado Ángeles de Carhuanca nisqanpi chayriki apakullarqa suqta horas achillay pachata kunan jueves puncha kunan achillay pachapi chay carro chay camión riki jajata ripurullarqa waqtan parullarqa wawqillaykuna mana nishu jajapashu sino tumpa waqtalla rikaw pero igual ripurullarqa chay chofer se hizo sejariki kawsachkan mana nishu querisqachu como waqtallata riki ripurqa mana nishu carro jajatachu carro jajata riputin chaypis wañukuman karqa y chaynapi riki carrollan chay fallas imaninchikmi daños materiales ninkuman chaylla riki carrollan wawqichalay panichalay rimari kay programallanchikpi kay chirimantañataq rimarisunchik riki naspa chaywanchusmi kay willakuyninchikta tukusunchik bueno kay chiri riki llumpayta chaykamullan wawqillaykunapallaykuna anki ña riki cantonmanta kutirimuchkanchikña rikaw kaqlla kutirimuchkanchikña ña riki solsticio inviernoman chayarunchikña chaymantaqa kaqlla kutirimuchkanchikña punchawkunapas ya largakunqaña durachanqaña riki punchawkunapas mana durarqañachu menos chayllaña karqa purikunaqa kutirishkanña riki imun sitiunman rikaw pero ichaqa niwachkanchik kay arquipas nishu chiripa chawpinpi tarikullan hasta menos 18 grados centígrados mama chaychiqa riki nishu chirim menos 18 grados centígrados imaninanta wawqichalay panchalay rankachun 0 grados chay estado de congelamiento 0 grados chaypin chay tikan yaku tenga menos 18 o sea chay tikananmantapas ancha caro chiripiraq chaypiqa fácil yatachikillu runapas tikarusllasuanchu wawqichalay panichalaya chaynaqa arquipaman nishu chiri chayaykullan chaysi wakiqlawkunapi hasta menos 15 grados hasta menos 18 grados chaynagaman chay chiri chayanqa wak arquipa llaqtata nispataq riki willakamullachkanku Limatapas igual Limapas chayanqa mana riki hasta tikanankamachu pero ichaqa cercankama riki hasta 9 grados centígrados 9 grados riki ancha chiri chamrikaw chaynata willawchimuchkanchik rika kay arquipalawantas igual kay Limalawantas igual kay Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología SENAMI nisqan wawqillaykunapallaykuna chaynaqa Limapi kaqkunapas waqaychakuychikya qunichata pachakuychik rikaw porque kay David Garay país especialista SENAMI payriki niwachkanchik achka distritukuna ancha chirisqan pitarikullanqa mayqin distritukuna como La Molina